CM Barim Karlitang Tarun Gogoi Amipun Kopili Along Royalong Kilodam Kangle Manglong isi Manghumimi British Alang Tokachi Thanklong Ademalong Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Retation Hi Kahumri Dam Lotika Bazara Long Kichengsi BJP SC Morchaklem Bangaman Kangni Kardom pini Adap Abirta long panili sami jilhan sepi non arjek tha bertang tompen Assam Pradesh Congress Committee kapen khada tengpen CM Barim Tarun Gogoi amipun pangrumsi district thongker prake thamalong ponsi langroyalong kiloda masonsi kheroni kopilia royalong ta kiloda Assam Chief Minister Barim Tarun Gogoi arong chevoi derapi alangli akarjong chom rengmi paledun pamejia phanpura APCC kapin khada tengpen long thongkya praketham adestrakalong Karlitang Tarun Gogoi me ankipi amepun langroylong lodam nangjipu kapin khada tengsi kedamtang matijong ni phaingko rathok siarni APCC lapen District Congress atum chingromsi kheruni angbong chitim kilipet kopili aroylong lodam Langlo liaprang ahom arona tangpen media phan hangsi Karlitang Tarun Gogoi arjanarong milur kaipen ardom RDP ponsi ahai chuhangdon bangso apun kiloda masayang dengalong APCC achunbang Monus Bora Westcar Banglong District Congress amaipu Sarthek Ramsa WKAYC amaipu Augustine Inghi Karbenglong Autonomous Council EM Barim Elias NTP Singteron Rensing Bay atum Chitongdon আমি সদায় কংগ্ৰেছ দল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ নিৰ্বাচন আমি সন্মুখীন হওঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে আগন্তুক দিনতো আমাৰ নিৰ্বাচন আছে আমি ইতিমধ্যে এই প্ৰগ্ৰামটো আগৰ পৰা আমি কঁকালত টঙালি বান্ধি আমি কংগ্ৰেছে যুঁজৰ কাৰণে সাজু হৈছো আশা কৰোঁ আমি আগন্তুক দিনত ফলাফল লাভ কৰিম তেওঁ নেতৃত্ব নথকাত অনাগত দিনত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব হয় অসম কংগ্ৰেছৰে নহয় তেখেতৰ নেতৃত্ব অসমৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন আছিল তেখেত এজন এনেকুৱা ব্যক্তি আছিল দল বিশেষ নাছিল সকলো দলতকৈ তেখেত জ্যেষ্ঠ আছিল তেখেতৰ অভিজ্ঞতাটো অসমক লাগিছিল মই ভাবোঁ হয় অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ক্ষতি কিন্তু আমি যুৱ প্ৰজন্মই আৰু লগতে অন্যান্য দলৰ সকলো বিষয়ববীয়াই এইটো চেষ্টা কৰিব লাগিব যে যোনখন অসম তেখেতে গঢ়ি থোৱাৰ সপোন দেখাইছিল সেইখিনিৰ পথতে আমি আগবঢ়াই যেন অসমখনক আগুৱাই লৈ যাওঁ Kheroni pen Mohanteron Karbenglong live Inglong arlok ahwar dong hapen kilometer krep hosose kahelo ingnamajo kanglem anglong along isi manghumimi arengke loka kai hot kituk tekang alang tokpu kache thang klong ade malongan Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Retation Hi Kahumri Dam Donghap Inglongar Loka Havar Jasimet Mai Rong Hanga Rongpen Kilometer Krep Hosose Kahelo Ingna Majo Kedo Kangtui Nai Anglong Kanglempu Alongsi Manghumimi Arengke Loka Kai Hut Ki Hut Tekangpu Kachethang Klong Alang Tokalong Kedamtang Matijong ni Paingko Rap Liben Ingko Rap Ho Nini Aparman Kahumri Padodam Chethan Ponmi Kanglem Anglong ke Donghap Ahawar pen Kangtui Nai Anglong lo Lapen Arengke Lokatum Bharat Nangkachare Hut Karbi Hala sopor hut mikira hawar kebang chengpen kachapang thek anujok ki hut tekang hut si kangle manglong along langtuk sitami hut tekang no pusi mai ronghang arong ame karatum nang pachini don labangso aring mate labangso alangtuk lake non hera langtuk ali hakko British tuma akaya hutsi labangso alangtuk kedo pusi dagaratum nang thanun lo lapen labangso alangtuk ke manghumi me tha tema inglong la ana inglong ang bongsi labangso alangtuk kedo Pelabang erong bina arong putong pupuma mate haku alangtuk putong pupuma rong soratum nang thanu na teng pulote labang British atum kebang hulsi labang so langtuk ki hutpu hako fusar pisar tum ke thana teng pulote hako karbiatum dang nang chebut cheng hala sutsi ki hutte kang puta nang pachini dun Kanglem anglong aper theke langroi langjeng kabedere joksi kangtui nai anglong angbong sitami arengke lokatum kijuna langaphan langtuk sitami hutnang koklo labangso alangtuk meter thokya prapho an ajam ke thedo lapen kahar nuk thu ong aklonganta chechar chipin anpusi hako phusar phesaratum chethan ponrenti langtuk ki hut bama por hut inut arengke loka ke hoyabang ajowangta amangke langno heman veramatsi kangle manglong aper thepen che unang kokloputa hako phusar phesaratum chethan ponrenti
Kangle manglong aperte areng kiloka kai hot ki hotte kang alang tok dopu kache thangklong alamo Karbenglong Autonomous Council Deputy Chairman Retation Hisitami Arjudun Longsi Kangle manglong kahomri padodamno Lapusona por hot Karbenglong life ahin benta chitong dunsi ahok pet alam kachini ji aphan pura mai ronghang amekaratum pen kachi hot chiput avarsai cho endon Pila areng lok tum tong napa hutoy ma. Kalang lo. Areng Lok tum si napa hutoy si tumandak rong asu tum na kasar huta bang chong dadun long lo. hala suhud hai. La so ha so hut si na si nan puta je thang bom lo. British alang tuk. Bistir halang tu pu. Si ha so hut bang ke bang ha tum bang bang alang tu phan ma chuhang ser masin bang ha tum adet bang chiwa rup lo. Sidam rub lah. Lalu labangso aha war pen masih thengpang da dopik lang kapek thengpang thepik pik lang lapen ladake ing nam ajo chadilang munir atum penang chehlat lela sotwar ke stame nil tum karbing long live pen labangso alam ahok per alam chini ji phansin nil tum lang khelo stame banglo la se cameraman phampak lang tung labang lang labangso ring paklang Denarong pen Bikram Teron Karbenglong live Lakha ke Hawarghat constituency kaparlo Lotika ahithialong kedo Durga Mondiralong BJP SC Morcha songpet Kichengsi SC Morcha klembangamai kakpangni Sanjit Das Pensi Kicharipon Bangso Mailong Aluhi Sarpo Aman Pen Karbenglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Chitongdon Chopha Alohi Hawarghat VDC Chairman Ganeshing Hi BJP Mondal Committee Hawarghat Saihem Chunbang Babu Inti T Morcha District Committee Donmaipu Rajkumar Saknami Hawarghat T Morcha Mondal Amaipu Bharat Kumar Lapen Penang Song Along Kacharabdon Abang Phobang Phetum Chitongdon Non ki bangji MLA election hot koson si misen lapen ki ongdunga vote pen chepahai pon thekjima puthaksi mailong jasimet chethanchimum anparta bangso mailong bang thoknar kep abang phobang phiaphan epak choi karom sitami lotika polling station kapar lotoma phan Karbenglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi arideng pen pajarpon আমি আজি আমাৰ এসসি মোৰ্চাৰ হাওড়াঘাট অন্তৰ্গত ৰংপুৰ ব্লক নং 2 এসসি মোৰ্চা সকলক যিবিলাক বৃদ্ধ তেখেতসকলক আমি আজি ইনাৰ যেহেতু আমাৰ ইনাৰ আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু যিকেইটা থাকি গৈছে সেইসকলক আমি আৰু পৰৱৰ্তী আমি এই ঠাণ্ডা ছিজনৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি বৃদ্ধসকলক আমি আৰু কম্বল বিতৰণ কৰিম Hawarghat pen Harsing Rongpi Karbenglong live Dolamara Arlokpen Kichingsi Gospel Alamarjan Kabondapon Bangso Alamarjan Penajok Arnamati Jisu Kristo Alam Abang Putinta Kachini Pedja Panpusi Bangso Alamarjan Kabondapon Pusi Jiten Pangchopen Pangdakpon Mondoli Jongjung Lapen Jiten Pangcho Alangli Methang Beri Bitung Alongpen Kilong Athesere Chek Ingchin Chojorsi Tangka Long Anta Arnamalang Kapache Thangcha Phanpura Film Ministry Penajoksi Mangpono Bangso Kangpu Panaja Megalong Denomination Do An Ke Jabang Phodong Bible Langponsi Angdi Isi Arnamardom Ponsi Kangpu Ajame Dengpon Bangso Alamarjan Jiten Pangcho Hinpensi Director Producer Pendanglok Kado Kavita Amithangsi Chepari Dengpono Halapu Bangso Alamarjan along Binda Inti Mirdan Pangchopi Jiten Pangcho Tumpensi Chepar Jampon Komani Abangpu Jongsi Bangso Alamarjan Kepaklangji Aninke Hangdo Puloti Screen along Kapaklangpon a number 600-189-4776 along Homri Ji Abhan Pachinipon Dolamara Penergy Sonong Park Karbenglong live
Pini Adap Abirta ke lapang sekang toneglo domi thakmi kardom.